Mbasuza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mwe mwese mukunda kandi mukurikira Kaya Empire ikaze ku makuru yacu by'umwihariko agezweho amakuru utasanga kandi mu kirere k'ibiyaga bigari. Reka mbanze ingaruke ku bigendanye n'iri itangazo rireba abanyarwanda by'umwihariko itangazo rero ryasohotse mu ijoro aho abanyarwanda benshi bari basinzira ariko kandi itangazo rigaruka ndetse rikagira n'ingaruka kuri benshi bakoresha umuhanda cyangwa se bakoresha ibinyabiziga. Murabizi ko mu minsi yatambutse u Rwanda rwari rwazamuye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli yaba lisansi ndetse n'amazutu. Benshi bakavuga bati noneho turabigenda gute ko gahunda ari gukora ingendo navuga ziteganijwe nk'uko amakuru yagiye atangazwa yagiye abigaragaza nyuma y'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli harimo esanse ndetse n'amazutu. Muri iri joro rero ryakeye nibwo urwego ngenzuramikorere rwongeye gutangaza ko hari impinduka zabaye mu birebana n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli aho esanse yakomeje kuguma ku giciro ndetse banatangaza ko bitazagira ingaruka by'umwihariko ku ngendo cyangwa se ku mafaranga y'urugendo yari asanzwe akoresha. Ariko kandi abakoresha imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga bikoresha amazutu reka mbabwire ko iyi nkuru itari buze kubanyura by'umwihariko ku mutima ndetse n'abandi banyarwanda bakomeje kugira ubwoba bw'uburyo ibintu byose bikomeje kugenda bizamuka ku isoko mpuzamahanga bikagira n'ingaruka ku Rwanda. Amazutu rero ikaba yazamutseho amafaranga agera kuri 722 y'u Rwanda nk'uko rero umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo Jean de Dieu Uwihanganye akaba yavuze impamvu nyamukuru rero yatumye ibi byose biba ikaba ari intambara ihanganishije Irani, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara igiye kumara amezi agera kuri 3 ihanganishije ibi bihugu. Rero intambara ikaba yaratumye byinshi mu bikorwa cyane cyane by'ubukungu bikomeza kugenda byangirika ndetse ibindi binahagarara, dore ko ingendo zirenga hafi 21 zahagaze. Ni nako kandi muri rusange ingendo u Rwanda rwakoraga muri bimwe mu bihugu bitandukanye byaje kurangira nazo zihagaze. Iri zamuka rero rikaba ryatunguye abantu benshi bibaza bati ese gahunda yaba ari iyihe, yaba ari umushoramari by'umwihariko wihishe inyuma y'ibirebana n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli cyane cyane abakoresha amashanyarazi, dore ko u Rwanda cyo rushyize imbere ari ugukoresha imodoka cyangwa se moto zidakoresha amashanyarazi. Urwego rero ngenzuramikorere rura nyuma y'uko rutangaje ko ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli lisansi yagumiye ku mafaranga 2938 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe litiro y'amazutu yo yavuye ku 2205 by'amafaranga y'u Rwanda ikagera ku 2927. Bikaba bigaragaza ko yiyongereyeho amafaranga 722 y'u Rwanda. Bigaragaza ko rero gahunda ari funga mukanda rero nk'uko na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagize kubivuga ati nubwo inkunga zahagarara mpuzamahanga cyangwa se ibikorwa bigamije gufasha u Rwanda n'abanyarwanda bigaragara ati abanyarwanda muri ya gahunda yo kwijyana no kwishakamo ibisubizo ubu ikigezweho ni funga mukanda. Abanyarwanda ho muri hose reka mwe ngo funga mukanda kuko ibintu ntago byoroshye. Ndakubwira yuko rero bikomoka kuri peteroli byazamutse kubera iyi ntambara iri guhuza Amerika, Irani na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo zatangije ibitero simusiga ku gihugu cya Irani ndetse Irani nayo ikomeza kugenda yihagarara ivuga ko itazigera na rimwe yemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora muri rusange mu jisho ku buryo bukomeye. Ariko se iyi nkuru irebana n'abasirikare ba RDF yo ko noneho nshaka kwibagezaho nyaboneka muraza kuyumva mute. N'abasirikare babiri ba RDF rero uti bakoze iki? RDF nabizi ko igisirikare cy'u Rwanda ndetse kinubaha mu karere k'ibiyaga bigari ariko kandi kinubahwa ku birebana n'uhando mpuzamahanga kubera ibikorwa bitandukanye kigenda agikora, yaba ari bigendanye no kugarura amahoro muri Mozambique, muri Centrafrique ndetse n'ibindi bihugu nka Sudani y'Epfo, mu ntara ya Darfur n'ahandi hatandukanye nka Haiti. Ubu ikigezweho nuko hari abasirikare babiri ba RDF bari kuvuga ko amakuru meza. Tuna amakuru ameze gute rero? Reka mubwire ko abasirikare babiri ba RDF basoje amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare mu gihugu cya Kenya ku munsi wo kuwa 4 hari tariki ya 4 Kamena 2026. Abasirikare babiri mu ngabo z'u Rwanda RDF aribo Lieutenant Colonel Pacifique Kanyandekwe ndetse na Major John Muhikira
Amerika bakaba basoje amasomo y'imiyoborere mu ishuri rikuru ry'igisirikare Senior Joint Command and Staff College riherereye i Karen mu gihugu cya Kenya. Uyu muhango ukomeye wo gusoza rero amasomo ndetse no gutanga impamyabumenyi ukaba witabiriwe n'abayobozi bari mu muyobozi mukuru w'urwego rw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye East African Standby Force Brigadier General Ronald Rwivanga. Rero hari kandi umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare ry'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Andrew Nyamvumba ndetse n'umujyanama mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Kenya bakari Colonel Celestin Kamanda. Bugiye rero nkubwira ibigendanye n'aba abasirikare, reka nkubwire iyi nkuru nziza itashye u Rwanda by'umwihariko kubera bigendanye n'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe amaze gutangaza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe akaba atangaza ko umubano w'u Rwanda na Amerika umeze neza kuko watanze umusaruro ufatika mu ngeri zitandukanye zirimo ubuzima, ubucuruzi, umutekano n'ibindi, ndetse ahamya ko Amerika ari umuhuza mwiza ushobora gufasha kugera ku mahoro arambye mu karere mu gihe yaba umuhuza utabogamye. Nibyo yagarutseho rero mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 250 y'ubwigenge bwa Amerika byabereye kuri ambasade ya Amerika mu Rwanda. Minisitiri Ambassadeur Nduhungirehe akavuga ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 250 y'ubwigenge bwa Amerika bibaye mu gihe Amerika n'u Rwanda byizihiza isabukuru y'imyaka 64 bimaze bifitanye ubufatanye. Aha rero akagaragaza ko ubufatanye hagati y'u Rwanda na Amerika bwatanze umusaruro mu nzego zitandukanye nk'ubuzima, ishoramari, ubucuruzi, guhanga ibishya, umutekano n'ibindi byinshi, ku buryo rero bafatanya mu guteza imbere imibereho y'abaturage b'u Rwanda kandi bakubaka ibikorwa bitandukanye bakaba bishimye. Mu Rwanda hari sosiyete z'ubucuruzi z'abanyamerika zikora imirimo itandukanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Avuga rero ko hano hari sosiyete y'abanyamerika yitwa Trinity Metals icukura amabuye y'agaciro mu rwego rwa tungsten. U Rwanda rukaba ari urwa gatandatu ku isi mu kugira tungsten, ndetse bakaba baranohereje mu mezi ashize tungsten ku isoko ryo muri Amerika. Ni ibintu byiza byo kwishimira. Amerika kandi ikaba ivuga ko yabaye umuhuza mu biganiro byahuje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasize hasinywe amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yashyiriweho umukono i Washington ku ya 4 Ukuboza 2025. Ati rero Amerika kandi nk'uko mubizi ikaba ari umuhuza mu mishyikirano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati tukaba kandi twizera ko Amerika yadufasha kugira ngo tugarure amahoro arambye mu karere, ikadufasha iba umuhuza uhuza impande zombi ku buryo butabogamye, aribyo bizatugeza ku mahoro arambye mu karere. Amasezerano impande zombi zagiranye ajyana nayo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR bikozwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byamara gukorwa u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi, harimo kandi ingingo yo gucyura impunzi. Mu bikorwa remezo byitezwe ko u Rwanda rero na RDC bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga megawati hafi 206 z'amashanyarazi rucanira abaturage barenga ibihumbi 300. Biteganijwe ko ruzuzura muri 2030 rutwaye hafi saga miliyoni hafi 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo rero ni bimwe muri kugenda bigarukaho kubirebana n'umubano w'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi hakaba hari imikoranire na NASA, ishoramari rya zipline mu byishimirwa mu mubano w'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akari bimwe mu byo u Rwanda rukomeje kugenda rugaragaza ko rwishimira rwagiranye ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni byinshi biri kugenda bivugwa, ariko ntago nabura kukubwira kubirebana by'umwihariko na Lieutenant General Ruboya warwanyijwe na Lieutenant General Muhozi akaba atakiri guverineri wa Ituri, turi mu karere k'ibiyaga bigari. Uti biteye gute rero? Lieutenant General John Ruboya Kashama wari umaze imyaka 5 ari guverineri w'intara ya Ituri ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yasimbuwe General Meja Kasongo Murumba Bato Kagabi ku musi w'ejo. Impamvu rero Lieutenant General Ruboya yakuwe muri uyu mwanya ntiyatangajwe, gusa televiziyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yasobanuye ko
ko iki cyemezo cyafashwe hashingiwe ku gitekerezo guverinoma yahaye inama nkuru y'igisirikare yigaragariza ko Ituri ikeneye guverineri mushya byihuse. Uyu musirikare akaba yagizwe guverineri wa Ituri mu Gicurasi 2021 ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yashyiraga intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bihe bidasanzwe kugira ngo zikorerwemo ibikorwa byihariye byo guhashya imitwe twaje intwaro. Mu Gushyingo 2021 Uganda yohereje ingabo muri Ituri kugira ngo zifatanye n'iza RDC kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Aha niho rero akazi katangiye gukomerera Leta General Ruboya kuko atahuzaga n'abanya-Uganda. Mu kwezi kwa kane 2025 umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba akaba yaratangaje ko General Ruboya ari guverineri mubi, asaba Leta ya RDC kumweguza.